mama wa tsamaya o lo taba le batho a kgutle le di-boyfriend tsa hae le di-chom tsa hae a fetsa mo di-boyfriend tsa hae di kgutle di robale le nna a ke ye sekolong a kgone apply wa pola mputsitse gore wa ke sa kgone apply be ke a ke batle kgutlela sekolong ke mama on threatenishitseng gore ke ska ya ntshweneng ke ska ya university ke nete ntho ngwana ke ha go ba le ka tlung ngwano o tsamaya le dichomi kahle mina le ndaba le ngicala kuyiza ngani manizala understand ezingisho ukuthi ngihlala ngiyekho ngoba umsebenzi the reason uthandwa ngazi why angasitsheli thina wena wa usile yazi the angasitsheli ezabazali ona tshware thapa wa ngama ka mo kitchen buwa ngwana o maka Chris ngwana o maka no wait unamanga ngwana o maka Chris wa opola ko founela ko jotsa ngwana ha go ba le ka tlung ka banna ba batlisang ka mo ntlung ga go bala le bona o se amana ngwana o maka o le maka tsa le wena ke tshwana le wena bam shapo tlobone khane ko tlwelletse wena Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayitha umshenami. Well guys, I'm back ke nge-follow up guys. Niyakhumbula ke khona le episode esike sayishuta la emalangeni engena ibona nani lapho mbabukele emakhaya la esidibana khona ubhuti otshontsha izimoto zabantu owadibana nosisi wamkhomba ngesibhamu wamkhupha emotweni yakhe wayithatha leyo moto. Well guys ke ngoba wayeshila umjida naye lapho ukuthi khona umuntu osebenzisana naye lapha eKasi siyesa wasibonisa ke lo mjito osebenzisana naye nalona ose-Orange Farm uyena othenga le imoto sabona iprocess abayenzayo ukuthi le imoto bayayithatha beyikhendle nokuyikhendla kumanje sikwazile ukuthi sirecover imoto ezu6 from kule 10 ebekayitshontshile my brother nabantu abawu10 kwabathathela ezingu6 lezi ezinye ezu4 siyitholile nazo cha bese zingaseyimoto ezihamba estratweni bese ikhendliwe sathola kusesengamaphathi abasacinga ukuthi bewadibanise together sakwazi ukuthi siyirecover sathi ke kuba advisor nalabantu laba abanikazi balezo imoto ukuthi siyacela bemake sure ukuthi imoto all the time kwamele zibe nama tracker lokho kwenza ukuthi umsebenzi wamapolisa ube easy ngoba mina ngesingami I believe ukuthi abantu bomthetho bayasebenza it's just that they need into abazosebenzela phezukwayo into efana nabo tracker kanje so usisi ke ujabule kakhulu nabo abanye amalunga efamily imideni ababe tshantshelwe imoto ke ngoba sezirecoverkile lokho engikushoyo ukuthi mayingabe khona umuntu enimaziyo nani obhizi otshontshelwa imoto abantu otshontsha noba yini sikhona siyiJozi Bioscope usibhalele nawe lapho mbukeli so make sure thina ukuthi siyiJozi Bioscope siyafika eKasi lakho sizodila nawo lo mgulukudu womuntu obhizi umosha umphakathi wethu onepeace la eMzansi mangabe unenkinga ke nawe usibhalele lapho ku jozibioscope.co.za. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayitha umshenami. Well guys, namhlanje ngibhalele ngosisi omncinci lana sisi omncinci uthi unengxaki uyacela ukuthi iJozi Bioscope ucela nje ukuthi imncedise ngoba usekhathele. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ndiyaphila nami sisi wami bengisacela nje ukuthi sichazele ukuthi usisi ngubani igama kwaye ke wayesibhalele namhlanje la ehlelweni lethu. Okay, igama mina nguLuthando. Indaba engibhalele yona la is concerning my mother. Oh, your mother? Yes, my stepmother kahle. Oh, not umama kuzala. No. Umama lo ohlala nobaba uzwana nobaba uyangihlukumeza. Kakhulu futhi ubaba umuntu otravelayo unokubuya 2 days so angikwazi ukumtshela. Oh, baba kho umuntu osebenza ngokutravel. Yes, angikwazi ukumtshela and makakhona sinesikhathi esincane. So ngiyasaba ukumtshela kahle umama uyangithusa uyangithreatenisha maka uyahamba abuye ebusuku namadoda mase badayiwe balala nami and it hurts kubhlungu because of angikwazi ukutshela umuntu. Uthi umama uzisa amadoda emzini kababa wakho? Yes. And yena ngustepmother? Yes. Umama kho yena ukuphi? Washona umama. Washona. Ngiyaxolisa, I'm so sorry. Ngiyaxolisa kakhulu sisi. So
ubaba kuyamthemba ustepmother umzise ekhaya kini ekhaya la wena ekhaya walakha nobani ubaba nomama wakho noma wami and then yena makafika ngoba ubaba is away ungenisa amadoda ekhaya lapho enihlala khona bonke amadoda abangani nje kuhlangahlangene balala nawe manje la ekulaleni bagcina belale nawe masokutheni angifuni ukutshela manga angazi basuke beze naye kodwa basuke beze naye angibazi labo bantu naye self akabazi baze nabangani bakhe manje xa engabe uyanqaba mhlambe uthi awufuni leyo nto ozama uscreama awukhona angikwazi bayangibamba labo bantu bayangivalela angikwazi ukwenza next and uyasho ukuthi awukazi wa-reporta yini uyakuthreaten ukuthi mangireporta ngilala ngaphandle ngilala etoilet if utshele someone uyakulalisa ukho la ngingabalekela khona anginamndeni ngisele ngobabaami kuphela so manje uyasho ukuthi ubaba ngumuntu osebenza engekho ukhona yena manje ukuphi yena manje sendlini ukhona this time around no ngiyabonga sisam no thank you so much ukuthi ukwazile ukuthi usibhalele kwayeke ubaba wakho ekhona because leyo nto izokwenza ukuthi indaba ibe easy kungabi nenid yokuthi simfonele because ngayiphika yonke leyo nto yena vela akazi akazi uyamthemba umfazi wakhe uyamthemba naye emsho uzenza ungcwele nje makungabe ubaba ukhona kakhulu so yena ukuphi yena lowo mfazi ndini ukhona naye naye ukhona endlini boyithuba khona endlini no kwenza umsebenzi wethu ukuthi ube easy ke mayingabi kanjalo mayingabe ubaba ukhona endlini nomama ukhona endlini into siswami ukukude ongakanani from la to where you stay akukho kude singahamba siyokhuluma lolu daba kahle yes. Okay Mr. Jones Mr. G can you please move my good sengeke phela no nana into ngivisa ubhlungu le ndaba lena because you are not the only one yabo sometimes we get those kind of messages umuntu osibhalelayo la eshowini esitshela ukuthi umntana mhlambe is even below the age of concern ethi ngihlala nomzali wami umzali wami isidakwa uyaphuza wenzani akanandaba nami instead uyangiyuza mina for ukuthi kuze kube nokudla ekhaya and izinto ezikanjalo azikho right because you also have a future yabo ngiloko ngiya-aplya akafuni ngi-aplya nje mengizwa ukuthi ngiye-varsity kuyinkinga yes and yiko ngisho ukuthi thank you so much to you ukuthi namhlanje ubone kungcono ukuthi wathi Sibindi uyabulala Sibindi uyaphilisa ngcono ukuthi ngibhalele iJozi Bioscope sivele siyifixe once le ndaba and ngiyakuthembisa wena siswami ukuthi ayikho into ezoyenzeka kuwena ngoba ehlele kutrainer nje kanje ethi ethi wena uzokubulala or whatever okutrainer ngayo angeke iziyenzeka leyo nto masikhona thina la singena khona yes sihamba straight hayi ungasheshi mama ungashiyi phela kungabe ngathi sizohlasela sizokhuluma nje sizoyixoxa kakuhle le ndaba okay ngibona umuntu la camera for yini akere ko gomme shopong lo reka borotho sale ke emetse borotho nna bokae wa ile tlile ka di-camera mo mama wetsalang Luthando ngiyaxolisa umuntu I think ngikhulume naye mama ngoba ngiyabona likhuluma eng le ntlela ka di-camera mona yebo ngiyaxolisa lapho siswami ukuthi size namakhamera sibhalele unana la for ing yebo thina singabantu abadila nje ne-community mama mayingabe community ya eng kahle na jwana ntshwantse ke mamele lona nna umama ngabe unenkinga mhlambe warifu size ngokuthi umntana khona lokho kumhlasele la estratweni omhlambe sekamoshile ona ubuthatha Luthando yiko phela bekumele bofinyi usimamele umuntu omdala mhlambe okay angazi wayengafuna ukuthi usimamele no ngicela uze ngapha angazi before siqhubeke nje siye phambili ngikutshelela ukuthi sibhalele ngunana ne ngoba unenkinga onayo la ekhaya nawe futhi uyabo iconcern wena lenkinga but ngoba ushilo ukuthi ubaba wala ekhaya ukhona yebo angazi ukuthi mhlambe singamthola naye sithi kuzokhuluma kakuhle ngalolu ukhona baba sendlini yebo so singamthola mhlambe sithi ukukhulumisana naye yebo ngicela ungibizele ubaba lapho ngaphakathi ne umxelele ukuthi kunabantu la kuneyindwendwe
Sisami ngoba bengishilo ukuthi kunenkinga khona. Kimihlolo yaka Yebo, ngiyaxolisa uma ingabe siqokile nje ngiyakubona. Nna ke ruma ngwana borotho ntlela le di-camera bothata. No, yiko phela ngisho ukuthi silana mama cha ngifuna ukuthi mhlambe kube ngathi sengikhuluma into engingazazi. Ngoba bengishilo ukuthi sibhalelwe usisi lana yena umntana. Ngangithi ngingane yakho. Yebo. Yebo. Niphila nonke kakuhle la ekhaya. Yebo. Oh, okay umuntu omdala. Oh, nangu baba. Whatsalani ukwenzakalani? Oh, great. Ngicela ukubuza kwenzakalani. Ngibona ama camera and stuff. Yebo, ngiyaxolisa umuntu omdala ngokuthi. Ngwana wawo, untlela le di-camera sale ke mo gomme borotho nna shopong. Untlela le batho ba di-camera. Siyaxolisa lapho kulapho umuntu. Uthando wetsalanga nhlanhla ke bona i-camera lenthothi. Ngicela usondele ngapha mama sizokwazi angazi Notile ne batho ba. yebo. Phela rona senze uromile borotho akasebe wetsalanga. Oh, manje umuntu omdala ngazi bengihlonipha nje umuzi wakho umuntu omdala or awunandaba nathi. Ozikhona itulo. Nga-appreciate kakhulu. So guys sisalinde nje itulo lana ukuthi ubaba eze nezitulo because lo daba lethu thanda ukuthi libe bucayi kancinci. So angeke size sidiscuss indaba efana nalena siyimenge einyawo. So ngakujabulela ukuthi sihlale nje phansi kancinci. Please can you help Mr. G or Mr. Jones whoever can you please Ko tshwere jwang ko tshwere hantle. Wang abuse. Jwang. Wang abuse. A ko abuse nna. Wang shapa. Wang threat. Okay, oh ngiyabonga. Anke re nna ko shapela a ntse le piso sa sanka le dichomitse tsa hao sa go ba le ntlong. Ha o go ba le ntlong. Okay, ngicela sihlale lana Mr. G ngicela izise ngapha lesitile. Okay, angazi naba kusekhona isashota futhi. Mama, bengisacela uzohlala la ecala kwami nje eduze. Oh no, uzohlala nje naba la ecala kwababa wakho. Ngicela ka mihlolo ngwana kwena. Cha. Uthando wetsalanga nhlanhla. Papa ke bisitse batho bane. Ke na le bothata le mama. Yo tsamaile wile mosebetsing wa ngihlokomeza. Mama wa tsamaya o lo taba le batho a gutle le di-boyfriend tsa hae le di-chom tsa hae a fetsa mo di-boyfriend tsa hae di gutle di roba le lena. A ke sekolong a kgono apply wa pola mputsitse gore wa ke sa kgono apply be ke a ke batle gutlela sekolong ke mama on threatenishitseng gore ke ska ya ntshweneng ke ska ya university ke robala ka ntle ke robala ka toilet a kgono etsa ne o bua nnete Ke nnete ntho ngwana e Ke buang. ha go ba le ka tlong ngwano. O tsama le dichomi. Ha go ba le ka tlong ngwano. dichomi a ke na dichomi ke ano di tshibileng gore di ska tla mo jareteng Ngwana o right. Ke ena ngwana ke wa mo ba. Ke nnete ntho because nna ke dula ke seyo mo ke tla se ba jwang. o tla o nkile le phone ya ka ke kgone bua le wena wa nthibela Ke re ngwana ha go bala ka tlong. Wa re ke maka. Ka go tsamela le dichomi. Back 10. Okay, umuntu omdala. Ke yona behavior ya hae ha o sa. Oh, okay. o na ntebetse ke nelwa ke pula ka montle ke robetse ka mane pela mabotlola dipia o na ntebetse Tebela ngwana. o wa ntebela o ntima le dijo ka tlong o hana fela Taba o tlamplela o tima ngwana dijo ka mo. Wa ja ngwana o. Wa ja. o batla yena Awume kancinci. Batla ke tla believe man between wena le yena because nna ke dula ke. Tshwanetse o mamele nna ka bane ke a o jwetsa gore ngwana ha go ba le ka tlong. Umuntu omdala. Okay, umuntu omdala ngiyaxolisa manje umuntu omdala. Ngoba iyashunana usibhalele ngoba kunenkinga kanjalo. Ebengeke zethatha inyathelo zokuthi bengeke zethathe inyathelo umuntu omdala ezokuthi ebhalela abantu be-TV mayingabe benga-abuseki umntana wami. Angithi ubaba ngumuntu otravelayo akasebenze khona. Ya ngihlala ngitravela kahle mina le ndaba le ngicala kuyiza ngani manizala uyangunderstand ezingisho ukuthi ngihlala ngiyekho ngoba umsebenzi. The reason Mthando angazi why angasitsheli thina. Ngwana wa ha o sele. yazi the Angasitsheli ezabazali. Mamelwa. Abatlo khalmeliwa tshwantse re ke utlwe ka ya ena. ka ke tla o bolella jwang a nkile ngwana ka mo. E kae? Okay, but omdala bheka. alo shaba alo ntsha ka The reason why bengayiva le ndaba or mhlambe the reason why ungayazi le ndaba ukuthi yenzakala kanje umuntu omdala is because of uyamtrainer umama. Ubuye emxelela ukuthi once wayisho lento eyenzakala la mawungekho wena uzomshaya uzombulala uzoyenza yonke leyo. Ayiyo nhle umaka. Kinete ntwe kaphela. Umaka. ona tshwere thapa wa ngama ka mo kitchen Bua. Ngwana umaka. Chris ngwana umaka. No. Wait, unamanga. Ngwana umaka. Unamanga. Chris
wa hopola ko founela ko jetsa ngwana ha go ba le ka tlung Ke hopola o nona Mama, mmotse ka monno a tsamayang le ena wa koloi mmotse ka monno a tsamayang le ena le tshomtsa ka koloi mo botse ka monno Mama. ka banna ba batlisang ka mo ntlong a robala le bona o se amana ngwana o mmaka o le makatsa le wena ke tshwana le Bam. shapo tlo bona Yehlisa umoya. khale ko tlwelletse o shapa khale ko tlwelletse wena khale ko tlwelletse No, uyadelela. Mama, okay mama, ucanga ukuthi siyadlala la. Lo mntana uya kana lona manga man Okay, khulumani. Biza ngwana No, khulumani, ngicela ungenzele favor. Bengicela nje ukuthi sixoxe mina nawe la singaphandle sivumele nje uMr Jones bekukhulume nomama esayidini. Mhlawumbe uzobacacisela ukuthi lento esiyibuzayo uyayazi or akayazi. Mr Jones, can you please take this lady inside? Take this place. No, so khuluma nawe woza ngapha khulumani. Ngeke uzobuya ngitshela lento engifuna ukuyiva. Ngicela ukuxoxa naye Mr Jones, please communicate with the lady. Tamela ngicela sihlale la phansi. Kancinci simlinde ngiyaxolisa. No, ngicela ukuhlala phansi because le ndaba le kahle ngicela usithembe kutamela ma yikho into ebhede ezokwenzakala. yazi bokhona abantu bebangitshela lento le ma bengakholi yangana sene bengakholi bengizwa ngabantu yazi abantu bakhuluma estradini ma bengakholi. No, unani usibhalele and yazi usibhalele Khulumani last month kahle angazi ukubuya kwakho last time usibhalele qha ukuthi besinama cases amaningi asikwazanga ukuthi si-attend manje this time around waphinda wathi ngiyanicela Josie Pescope akukho right, is either ngizode ngithathe impilo yami yabo sekacabanga nokuyibulala unana manje sabona kungcono ukuthi sicela ukuthi siyiphuthumele le ndaba kungaze kwenzakala umonakalo uyayibo because of unka phone yaka one threatnisha ha ke tsamaya ke jwetsa bo makhelwane ke robala ka montle a ke thole dijo a ke khone lo thola di diaparo ha batle ke sekolong ha ke na le dijo o so at least na tlo gona etsa plan or something umplelle wana sa no tla sebisa phone ya o so ha ke ya ho yena o ma wan khiella gate ke robala strateng ha ke khone ho etsa nix le dichomi ha ke sana tsona papa. Ayibona ukuthi ayikho right umuntu omdala ingane yakho lena ngaleso sikhathi into evisa ubuhlungu umuntu omdala ukuthi uyazi ukuthi ingane yakho akavumele nokuthi ihlanganise into zasesikolweni. Yazi mina ngihlala ngiyekho la iyo into engimangele namanje ngiyamuza bathakalala endlini nayo uthi no labantwana abalaleli kahle ma lento le ayenza wrong iabuse yonke lento le you understand Khulumani ukuthi le message thina siyithole last month ukuthi size la ekhaya ngoba naye akangitsheli manje wamthreatena ona robetse le bana ba hae mo pelaka o batla ho reka borotho because of wena ha o reke borotho ka montlong ha o romelle tšhelete eya uyayibona ukuthi manje seyibhlungu kanjani. Ngiyacela ukuthi siba sinikeze Mr Jones uphuma ngikhuluma naye kahle because lento le yenza askalla ungayikhalisi ungazikhalisi into ongayazi la ngiyacela ungazodlala ngathi phela size ngenhlonipho la ngama ngathi awuhlonipheke wena udeserve inhlonipho yethu ntatene ke etsisa ko rona lo sa khutli re hloka dijo re na lo hloka dijo ke le romela tšhelete le tanga tšhelete e tsanga lona ha ke romela ke thole le sente A1 ha ke utsatsame le yona le sisi yabo into engayifuni ngawe ukuthi ube busy lokuxoka la because uyaxoka manje ngiqoka ngegama la lomntana uyabona manje uyaxoka sisi wabantu wena ungenisa amadoda la yabo kwathisa ukhulumani wena okay isibindi sokuthi isibindi awutshele mina isibindi sokuthi uthathe enye indoda uyifake endlini enye indoda sithatha wena ankera o na lo sa romele tšhelete ngwana o tla jang uzo sa romele tšhelete makutheni sisi wami soja eng a sa tšhelete khulumani awuyithumela imali unamange ngiyamthumela unamanga papa tšhelete o wa eno le dichomtsa le di boyfriend tsa ya reke le diaparo sisi wami nangu umuntu othumela imali ngulo and uyasho ukuthi uyayithumela imali uyirumela sometimes ayirumele tšhelete siswami okay siswami awutshele mina la uthi la endlini amadoda wangeniselani la endlini amadoda endlini yomunye umuntu wayiwangenisa
Cause ke batla tšhelete. So why ningambi uyobatlela ithelete yakho le kude hayi la endlini enye indoda and indlu yomunye umfazi le angithi Ke haka mo. uchati wona Kembe wa. Mr. Jones Krugman wait awusamfuni Krugman usamdinga wena umfazi la Ngidingi la ngifuna hamba. yini yakhe la ngaphakathi Impahla zakhe kuphela. impahla kuphela Phela athathe impahla zakhe ahamba. Sisi abantu Mr. Jones ngicela please help this lady to pack inside Samaye ke khathi. wena awungena Krugman ngicela nimncede please help her to package Mr. Jones ngiyacela amncede Krugman ngicela ungangenisi Krugman ukwatile uzofikelwe la ngaphakathi Krugman ngiyacela man ngiyacela Krugman lami Umuntu le angikwatisa. Ngiyacela Krugman lami yenza mina bengayazi lo ngibheke le yebhucabanga. Ngiya-understand ngiyaxolisa Krugman lami no ukhohlakele lo aka-appreciate yonke le Wawuthanda usaya social working. kanjani Like amaponisa ngabantu sika next tram side tse ke maponisa bana le bona ka montlu. uyayibona Krugman angithi khona abanye abantu ababhedayo abasimoshela izinto zethu uthola ukuthi i-government ayazi yonke leyo nto ixelela ukuthi iqashe umuntu and iyambhatala every month kanti yena ubuye ezophuzela la kwakho Ngithumela imali, ngihlala ngithumela imali. No baso Krugman there is a lot of them Yena athi ngithumela imali. Mara Krugman angazi benzani ngemali. bengicela Krugman lami ukuthi mayingabe khona ifamily or auntie or ubani oseduze mhlawumbe osemakhaya ungamnyusa Krugman lami ezogada ingane la ekhaya nomuzi while umuntu umuntu engambiza yena ukhona lo muntu engambiza Ungamnyusa ezithi, angeza mina ngambiza eza ngaphazi ukhona ukade umntwana yabona for meantime ngizama ngilungisa le ndaba naye lo muntu lo akunanto okumele uyilungise ngisamfuna manje la into nje yazi ngifuna manje ahambe into engifuna nje siyenze njengamanje nana ngicela usondele ngapha ngijushile ukuthi bebekulalisa nabantu la and I'm sure bebekulalisa without i-condom I'm sure so uyayibona into kanje uyayibona Krugman so yebo so ngiyacela bakaya bathu ba no angeke uyayibo so ngiyacela Krugman senze ifavor imsebenzi kanje ngicela sihambe siye sibedlela so checka ukuthi ingane ayina mhlambo STI mele ayo checka yebo ngiyacela abo bani abantu bolale nabo kimama Bakibatsibi batlilele yena. uzo witnessa yena and siyovula icase for lokho siyomvulela icase yeah cause le msangano lo angeke kulalise wena below the age of consent. How old are you? Una 18. Una 18 lokho akumnikeza i-right yokuthi engakulalisa namadoda ongawafuni wena, that's sexual harassment yabo, uyakuharasa kahle kahle uthola ukuthi mhlambe sewune STI singazi. So angazi ukuthi utime lami uzosikhapha manje sambeni siphumeni sonke naye lesikhohlakali somfazi. Angithi uzowitnessa wena uzofika usibhala istatement ngoba ungawe le phambili yokuthi vele bekakulalisa namadoda. Yes. Yebo ayisiza asikho stress. Yazi nathi impeke lo muntu ukuthi uyapaka. Khulumani Plexin Mr. G ngicela ungene naye lapho because manje uzolo khulumani. Okay nana sizohambani sonke ne. Ngicela nje ukuthi uthathe naba makungabe khona ukuthathayo lapha. Ngizobuya manje. Guys, so into soyenza njengamanje niyabona nani ukuthi umama siyafika and uzama ukusiphikela yonke leyo nto leyo. West Party icabanga sengicabangela ubaba wabantu osebenza nzima, esebenza day and night, ephume yosebenzela kude ukuthi ifamily yakhe nomndeni wakhe bebe right. Uyicelela ukuthi uzise umuntu la ekhaya kanti umuntu uzojika efake amadoda emzini wakhe. And West Party uyayiphika yonke leyo nto. Mase simbuza ke ngendlela zethu uthi yena bekalambile. Lokulamba kwakhe kumenza ukuthi manje makazise indoda enye emzini wenye indoda. Leyo nto leya siyivumeli thina ngeke iziyenzeke not on our watch. Joseph Bioscope into kanje nje asitolerate. So into soyenza sothatha umntana manje sambe siyomcheck ukuthi mhlamba ayikho imikhuhlane efana nabo STI engabe mhlambe ngabe ibambile and siyovula necase ukuthi lo mkhulu ukuthi lo mama lo isikhohlakali somama lesomfazi lo uzohamba yosibonisa la madoda la angithi ngabangani bakhe befika nawo la endlini uzosibonisa bona ukuthi why belalisa umntana omncinci namadoda. I'm sure ngabantu abadala nje bayidakela utshwala. Mangabe unenkinga nawe lapha emakhaya mbukele singalibali ukuthi usibhalele on josephbioscope.co.za. Ungalibali nokuthi usifollow share inkundleni zethu zokuxhumana sikhona siyiJoseph Bioscope ku Facebook, siyiJoseph Bioscope ku TikTok, all across social media. Ungalibali ukuthi ucomment, usubscribe wena mbukele soqhubeka sikuphakela into ezifana nalezo siqhubeke silungisa isizwe ngoba niyabona nani ukuthi kumoshakela. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.